Meseji yatandika n'emishororongo obw'abaikiriza barikuba enkindo nk'akamanyiso k'okwijuka obwishwa ataha muri Yerusalemu n'ekitiinisa kihango. Ahibisibwe mwene Daudi abantu bazurundi nabo abaye bari bondo bakaba bari mu katwa bari mu buhuku bari mu bukama bw'abaroma. Aaki Biishopu Lambert yashaba abaikiriza obutosha okusaasira abarikubashaagiza nk'oku Yesu yasaasire abamushaagize bakahikana aha kumwita. Bingi tuvugire twemerirwe ebintu bitarikushushana ubundi n'abantu batarikushushana tugire twemerirwe Mukama natugura. Nimanyisa abanyambarara n'abanyayuganda ngo tugume twekeyise kandi rukunde gume twongere gukundana. Omugandi omureberezi w'obureberezi bwa Hoima Vincent Kirabo yasima abakazi ahabwa emirimo ei barikukora omu gavumenti hamwe n'omu maka gaabo. Yagamba ebi obu yabaye bembiire okushaba kw'ekiro ky'amataagi ekyayetabamu enganzi y'eihanga Robin Nabanja hamwe na minisita omuhwezi w'enshonga z'abakazi Grace Mary Mugasha. Mama Prime Minister, abakazi batukoleire ekikooto muno ngo omwezi gwaitu nubo bakwatirire amaka. Enganzi y'eihanga Robin Nabanja yasima President Museveni ahabwa okugaruka kamutamu obwesige n'okwokuhayo miliyoni 50 ez'okusiima Ruhanga n'okwombeka irwariro ry'abakazi. Twaze okusaba Mukama Katonda n'okumwegayirira n'okumusiima naddala oluvannyuma lwa President okutusaamu obwesige. Wano abantu ba wano tuli bangi bataddemu obwesige. Waliwo nze Honorable Kasaija, Honorable Mary Mugasa n'omulala gwe bakatuwa ne Fred Byamukama. And so tuze wano kwegayirira omutonzi ate okutuwa amaanyi amapya. We Minister Grace Mugasha yashaba ababeire nibarwanisa ngu batakamuho bwa minisita okumwegiitaho bakakorera hamwe. Ati nkusaba tukwatanize tweyunge Ruhanga akuzirebye nikwakora arayagambire ndi ba minisita kumara furu tamu ngimara kandi obundi olisanga mfokere nekintu ekendo maiso. Gasha kwa Ali Waswa na Ambrose Nwagaba Katoto.